Anukwale anyuma agbone yi. Wo road no mi eje ne ken yo. Sino mi eno portos. Ni na ba vote mi. Wo papa chanche. Wo denje wo ingbe mi etalole mi aba ngla gbene no fin. Pe akageshi. School ke this year na end year next year mi. Ma fe t-shirt ke driver say fin no fe demonstration. Your road na no ba shata ikeje junction to junction. Lole ko ya iba. Other road any your travel did to Chorkor again. Road there too busy. You can no let time come to one thing agbolele. And college and egbe a fiti or shows ke like wo like ni bi come ye bikes yan ni agbenele especially driver say egba amena wa denche. Road nela no kwale mu aboloson abo mu kokra beni e ba ba na e ba wi no ni le twis mu mo fe on ba wi o ke ka te o fa na won pa chanche fai mi nkan kan ko mi nkan Chorkor fe mo ni ba vote one chanche ko mo lo mo le No le track we can be school we can be do no pai. Like say woman go mirror shile ka gbe go tale. So many things. kula chanche ebu ma ya kunta na ebu Chorkor bi eni yin bi aga wo Chorkor ni wo be wo lewo lo mi ewo e ka won fe any how any story is that fair is that good e be fine aro na bo ni chon the right thing must be done call by assemblyman zero over MP zero egbe jagbo achalala program ko kalala mo no bom meta na we don't benefit anything no more than chebi aka Chorkor e chon no the party ni MP allo assemblyman whatever amefi Achomi Akrofi aka Dadabi. I from here Jamestown, British Accra. She biane she jeme imbaje Chorkor alaji. Nuchumoni inchuon dispatch rider. Noni yo ke chomo ye gbe ne noji. Anukwale san keje last year election. Ni I have a grade gbe no ake abasa asako ako. Ni anukwale san gbe a fiti or shows ke like wo like ni bi come ye bikes yan ni agbenele especially driver say egba amena wa denche because of gbe wo ba sumo ni wo pa assemblyman self I ke wo MP honorable oko vandapo ko ni ebakwa ko ni esa wo gbe yan wo nkeji ke yin ba wo mi e afetumo afi ejeke se echewa denche road ne useless for 8 years she because of porto say wo ke fie ichon ne kegbe ka ji o extra o eke npa je me road no because of porto say wo Acho mi Janet iye ma name iye Chorkor Santana ni Anukwale anyuma agbone yi. Wo road no mi eje ne ken yo. Sino mi eno portos. Ni na ba vote mi. Wo papa chanche. Wo denje wo ingbe mi etalole mi aba ngla gbene no fin. Sikeje beni angla no ata na vote ata. Afe konoko ye idon. Na Anukwale mulu eziwo. What you mean fetchu? What sauce I mean fetchu? Mulu ele bone yale wono ebi ene na Anukwale ena wa. No ni penny wo call page ya ke won pa fai. Nika bon road e fe mu aka iwo e Santana kucho name. Ke wa agbene wo main road e ke wo le ese ke gate se na ba ngla gbe no e ani shia ni yo road no e chi gate se fin e wa gbene kenu mo ne gate ya benu etami ni tontro un komo wo wonye noko wo fe wo won pa fai wa na ameka iwo e road ne no
mulue na wa denche acho mi Janet iye ma na mi e Chorkor Santana ni anukwale anyuma agbo na yi wo road eno mi eje neken yo sino mi eno e portos ni na ba vote mi wo papa chanche wo denje wo ingbe mi etalole mi aba ngla gbe na no fin sikeje beni angla no ata na vote ata afe konoko ye idun na nukwale mulu ejiwo wo tún mi fẹ́ chu wo so sa mi fẹ́ chu mulu ele bone ya le wono e bi ene na nukwale ena wa no ni pe ni wo ko pe je ake won pa fai ni ka bon road e fe mu aka iwo e Santana kucho ni ke wa agbene wo main road e ke wo le ese ke gate se na ba ngla gbe no e ani shia ni yo road e no e chi gate se fin e wa agbene kenu mo ne gate ya benu etami ni tontro un komo wo wonye noko wo fe wo won pa fai wa na ameka iwo e road name mulu e na wa denche acho mi kwesi Chorkor na no yo taxi driver nyo Jimmy in drive taxi nuchumo fe a 10 years ni in your business mi road na le milenchen road ko ba na po e bo na cho na machine road na le da le bi ncho no da gbekele hu ncho no ina agba ni your road na no le da wa de nche kebule ncho ba ko last year ni aba fe election October mi ni wo MP ni yo bi ene ni ji Okovandapoi iba ngula no ake ba fe mi ni iba fe awo wona mi nso jogba ake gbene no mi ehin omo de be ba fe awo ko kwe gatese ni yo bi e fe mi fe chichi ni kenyugbo ne igba awo na ojogba o de ba ngula no ngo wona ake shia ba shwe no ni shikun wole ake be nutumo no aba fe mi ni aba tun awo ko nu mi ye sure because o driver say no yo bi o complain no yeah, especially the road na pe o complain no wa de nche si na ke shia ba shwe no agbene na san akuse na ba lo shia ye no agbene kedugbo ne o na be ni erosion na fe ye bi ana egbe le fite kra iyawo shots ke ni bi lo am ke ni bi kokwe bi ontone no egbe because of road na eyin ahun je bi epe eyin ahun kete methodist eyin kra won pa fa yake bia na ba ata na fe road awo le amefo yakuna ba fi awo shi won pi road na le egbe wo denche e fite wo knowledge yen wa denche won pi ene ba gmula no won pa le fa yake ebomode ni keke national road safety bi e ba yu alo Ghana highway bi e ba yu ko namba fe gbe na awo le won pi wa denche te aka geshi school ke this year na ND next year mi ma fe t-shirt ke driver say fe no fe demonstration ye road na no ba shanta ikeje junction to junction lo le ko ya e ba Atomi Robert Ndanu Lamisa I'm a retired fire officer come back area na be ni no ni chanu la gbe na le mi waji na ke tomo ran janu la but I'm Robert Abamisa yeah John schedule press junction they are enjoy man for be better this yeah na agba oni yo mi about grade the road den wo fin won na mi se akebe wa na chakemu kan equal new government bonde ba e chakemu so many years ago man say road that kanshi yani water road any yo Swahili gidi to Chorkor Agan bra e road that too busy nika boyo no le tam kwa moto no tin agbolele oda like ke chombo no le tam kwa moto no ni agbolele so mi pa assembly manager wo for le na mo ki am more than assembly man in pa fight MP NDC government
ni ko wonder for 1 year on dey ba grade ni no if it one afo me it seems like we are losing vote. It seems like we are losing vote. I can be a loot. I got afe What me when any grant me go interview you know. Ke man na when me go wa you. No dey track we can be school we can be do no pai. Last woman go me ro shile ka gbe go time. So many things. Ke afero ni agbawo wa denje. If I benefit assemblyman, if I benefit new MP ni baba for president gbe if I am. Acho mi ayele ni baba. Nje Santana. Ihun ni eni Santana junction emi. Na Agbani road na awoji. Mulu sun. Ta fla che ka wo ni no pa ole po mulu. Ni eni nenu wo won ne ke o ka chinsi machine no logo fi ono buko na. Be no ba ko baba. Emi fe ha mulu. Lace ni wo ke ha ni no fe go. But an every 2 weeks o check it. Even call your phone po no can make seconds. Be no ba ko ba no baba. Eyin fe wo mulu. E wo road ele gba ona. Won pa fa ya ke road na la kwa na sa o. Ta fla che gan meji wo. Na this party e wo twi emi. E wo ni uchanche ba. Ne ba nwa ne no wo no was more e wo yes. E wo san e bu wo ya kunta ko ni won we wa because wo wale. Si ne ba nwa road ne no e shake wo. Fala Friday no one pin. Je ne ke road there yo. Aga road there portos ye no mo. Se kana kan portos ye mo ko won sumo. Femulu ni aga ele momo. Road never fin again December no ko yin pade te no si December ni twan ka si next month won afi na ba ngman road ne no aka ba se mi mo ko ka ga shi an ya lab mo ko ka ga shi an fe ni ke mo ko ka je le tanu ewo anya fe ni wole anu kwale ni yo mi ka ba shi bi anton ne no o fa na won pa chanche 5 mi enka kan ko mi enka choko fe mo ni ba vote an chanche ko mo lo mole agachi ani wo pin denche ko jo tale ke chochroshi ba agbele wardrobe na ko jo tale ke chochroshi po mobo ke lo le o mulu ka won chi amfe ta fla che ni wo dun e se ni le dun wo dun man bi e ko ne sa road e wo ko ni won wo ajo won pin e wo chanche ajiele je ni mo ko konkro abani e ba fe wo fine ejo ebu ma ya kunta kula chanche ebu ma ya kunta na ebu choko bi eniyan bi aga wo choko ni wo be wo lewo lo mi ewo e ka won fe ene how ene story is that fair is that good e be fine oh me somewhere now combined with the Alaji rough road there, the entire road there. Road near no call him Aboloson Abo. Mugokra Benny Ebaba Neba, we no need to choose me. But found by you or Kati. Come and but take over Kajan if you look over if you to more debate. Nimene yo no nimene pa ekoletomo overthrow. Nimene ba if you to more manage money fee and abale fee. Mukoela kele un agency mene baba kai mene un agency mene baba we fit to mo ni ehang no kola keke boat ni okolo only win over you have to do it she afi no ko ye no ana baba afi keke bono ba no off o me the sense on it ni shika kola kai kwa ko shika alo an shika ko na ga ba afi ni shika ngba echon alo na bo ni chon komo gota je ni yo here Fefeta road there. No kwake ke each lie. Mo fia mo pompe. Me boy say no yo akotu mi po na Ghana na 24. Manya je go ta mi ne ka ba street no. Ni alo o follow bonu chon. Alo na bonu chon. The right must be done. Call ba assemblyman 0. Over MP 0. Egbe jagbo achalala. Program ko kalala mo no bom eta na we don't benefit anything. No more than chebi aka choko. E chon no ni poti ni MP, allo assemblyman, whatever, I'm a fee. I'm a chon, many about me take a many your current, I'm a chon on a meeting.
Yeah, Chamwana Road there. On a got time. Last one first suggestion for each relay can make 20 or 30 po. Need store say 5 see a low 2 see the potential. Amanyane ka a week abona ma bona me jeni me amanya femini. Amanyane akape me. No all the time the need should be there hot the gutter. The need should be the gutter. So all those things didn't go on.